Tātou amata le nei sauninga mamalu, tātou sisi whātasi le fua o le manu malo, le tātou wari I whaola, le suafa o le tua le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Tātou whalongolongo I sina upu, mai le awhionga le tua, taitaina fo I le nei mafutanga, e a mai se fo I le nei ngaduenga tele. Salamo I se lau lua se fulu ma le fitu, o le pese a Solomona. A whai ele a tina eina ele ri I le fale, e ngā ruru e fua I la tau o e a tina eina. A whai ele leo leo ele ri I le a ai, e mata la fua o le na te leo leo ina. E le au ngā ia te o tau o na tūlai I le tae o lava, ma whātu wai o na manava, ma ai le mea e ai o le tinga, e whapea o na avatu e ia le moe I lana pele. Whauta o le whanau o le tofi lea mai le ri. O e ua whanau mai o le taui lea mai a te ia. E pei o u whana I le lima o le toa, e whapea lava a tarii o tau le lea. A muia le tangata ua tumu ai lana utu, e le mama I la tau pe a la tau tautala, I le whaito toa mai e I tamai. O le tala le lei a le alii, ia vi ia oe le alii Jesu ke riso. Whawhelo ai atu le paia ma le mamadu, sa sao nei I le nei fo I malu. Tātou whaalongolongo I le upu o le atua I le nei tae au. Ua tau mawhai le lalolangi e ave ese le atua mai ana ngā ruenga na whai. O tau mawhai lava fo I le ngā lalolangi e ave ese le atua mai a lātou upu whai I whainga malo. Ai amu ia le nei atunu. Amu ia si o tātou atunu o Samoa. Whaavai le atua Samoa. O le sau no manino Solomona. A le atina eina le alii le fale e ngā ruru e fua ma le ti ngā le au whai ngā ruenga. O lona winga e tau mai ai o ngā ruenga uma lava o ngā ruenga le atua. Le atua na whaia le palapala, le atua na whaia le la au, o le atua na whaia ia mo u a mea o wa e maua mai le palapala, ma mea uma lava. E whetau iei mao no mea le tātou whawhetai pēr ma vivi le atua, I so se ngā ruenga ma so se ati nae, tātou te tau ma whai e whai, a wā, a le iai le atua I le tātou au tafa malango sua I le tātou ngā ruenga. E whape nā fōi o na tātou ngā rulue ma le tinga, ma le tātou ngā rulue fua. E fōi laile ne yaso, o le ale wha umia wha tele se mātou wha matalanga, a I tātou wha aftai le tua, I le nei ngā ruenga tele, o le nei fōi atina e tele, ia wāle, atina e ina o tātou manu o le mālo, le lato matafa ioi ma le lato ngā ruenga whaiwhai pēr o le tausinga o le file mū ai mai se foi le tausinga o le tūla fono asi o tātou atunuu. Tātou wifo matatalu. Le tualo mātou tamau o mātou toe whaalata lata atu foi la wafio I le nei vaenga o le tai au. Se I mai a foi o na mātou malei fua mai whanunga le lei. Mātou vaia le sulu o le malamalama. O le aso fōu o mātou whaitau iai aso lo mātou soifuanga, ma lo mātou wola, ai peitai. O lau a fio e te pule lo mātou soifua, ma a mātou matafa ioi. Mātou poto mai, o I mātou, o se au ainga e tasi, o se whainga mālo e tasi, o se au whātua tua ma se au ngā rulue e tas,
E uina ese atu nuu mātou te o mai ai. Ai mātou te whaafetaia lo walofa ma lo wanga lelei o na o au kalasia ma au mea lofa. E whaapena ai o na mātou poto ifo I lalo lenei maru. Whaamanuia ia I rātou na ala mai lenei foai. Whaamanuia I le malo tai o le atu nuu o saina. E ui lava fo'i na ese o mātou talitonunga. Ai mātou te whaafetaia lo rātou wanga lelei. Wa whaamanuia fo'i ia I rātou o ngā lulue I nei. Whaamanuia fo'i I whainga mālo, masui o whainga mālo ese. Wa mātou au fia le nei tai au. Ia whape nao na o atu iai au kalasia tele ia I rātou. Whaamanuia ino mātou tamaita I palemia. Mai se minsta o Leoleo. Ma whale pui o lo whaafito I tonu iai le nei ngā luenga. Ma le nei wha moe. Ai ale malu ma le ofisa ma malu o alii matamaita I Leoleo. Whaamanuia le lātou ngā luenga whaipea. E ui na la matia I fo ilo lātou soifua I nisio taimi. Au whape nā o na saunga le mū. Ma maua pea lo mātou fia. Ma le saurotonga I seo mātou nei atunu. O la mātou te talo lea. I le nei tai au le a whape nā. O na vai ina le Ele'ele. Ma mātou tofia le Ele'ele. Pe o na au mai ailo mātou tofi. A wao I mātou fo I o le tangata na whaia le Ele'ele. Mātou te whaangai o ina ai le nei ngā ruenga tele. A wale lumana'i o Samoa maana whanau. La mātou te talo lea. E ala atu ia Yesu ke riso lo mātou walii. Male te talo na o ina mai a te I mātou. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo la langi. Peo na whaia le langi. Ia e foa I mai a te I mātou le aso nei. A mātou mea aia te tau ma le aso. Ia e wha mangalo ia te I mātou. Ia mātou ngasala. Peo na mātou fo I o na mātou wha mangalo I nātu. Ie wanga leanga mai a te I mātou. Aua fo I te taitaina I mātou le wha o sosonga. A e la avea I mātou mai le leanga. A wae o lo malo le mana male vi inga. I le wha vavau lava. Amen. Wha manuia tele le atua. I le nei ngā ruenga. Le nei tai au le suafa le tamā. Ma le alo. Ma le nganga pa ia. Amen. Honorable Prime Minister Fiame Nomi Mataafa. Honorable Cabinet Minister, Your Excellency from Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, Talofa Lava. It is a great honor for me to be here this morning at the groundbreaking ceremony of Samoa Police Academy. On behalf of the Chinese government, I would like to express my warm congratulations on the groundbreaking of this project. This groundbreak is inseparable from the support of all the parties. I would like to take this opportunity to thank all those who dedication and efforts made this project realities. First, I would like to thank the Samoa government, particularly for her Honorable Prime Minister Fiame, for their long-standing relationship with join and for the partnership on this project. Meanwhile, I would also like to thank the Shanghai Construction Engineer Group Corporation for their endeavors you're putting into this project, despite the adverse impact of some restrictive factors, including COVID-19 pandemic.
This groundbreak is also a fresh example of enduring friendship between China and Samoa. Even since diplomatic relations were established between China and Samoa 47 years ago, China has been devoted to strengthening bilateral relations, cooperation with Samoa, and we have proudly achieved a lot together. As a largest developing country in the world, China shares Samoa's goals in sustainable social and economic development. It is a land that social security is a prerequisite for the development. Without sustainable security, sustainable development cannot be ensured for sure. With the end of assisting Samoa Police Service in capacity building, so as to help them better service the people of Samoa, the Police Academy project was planned. It including functional building and auxiliary facilities, and will undoubtedly benefit the Samoa Police Service. Ladies and gentlemen, as you know, the much anticipated 20th CPC National Congress has successfully concluded last weekend. So here I would like to thank Her Honorable Prime Minister, send warm congratulatory letter to President Xi Jinping. The National Congress elected a new Central Committee of CPC and mapped out the blueprinting for China's future development and established direction for the next 5 years and beyond toward the achievement of the second centennial goals of prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmony nations. We firmly believe that under the strong leadership of Central Committee of CPC, with the Xi Jinping at the core, the Chinese people will make new achievements on the new journey toward the grand goals of building a modern socialist country in all respects and advance the great rejuvenation of our Chinese nation on all fronts through a Chinese pace to modernization. As President Xi Jinping stressed in the report of the 20th National Congress, China has always adhered to the foreign policy of maintaining world peace and is committed to promote the building a community with a shared future for mankind. Guided by the principle of sincerity, real result, affinity and good faith, and endeavor to strengthen cooperation with all the countries, including Samoa, to jointly address challenges like climate change and promote the common development of the world. We stand ready to continue working hand in hand with Samoa peoples to expand bilateral cooperation in various fields and build a community with a shared future for mankind. Finally, to all our distinguished guests, thank you for joining us to celebrate a groundbreaking today. I wish this project
a complete success. Thank you very much. Fiolo fionga patele masalino la faile tulona la fionga le tai palmia malo tuto tasio samo la fionga fia mena o mintaf fio minsta o le kapeneta la fionga le tamai tai famsino suyo malo pa io fa lunga o mtanga luenga malo al malaulia la fionga komsina male malo le au fanga luenga ia fa pe hoi suyo le o le press o tatu fa tasi nei tai au o le nei tai au o te fia tele tu la yatu mo le whaaralo le nei lotoa o le Amatalia i ngā luenga mo le fausiaina o lulua i Kolisi o onga mo Leoleo i Samoa o se fianga tele fo il tātua wai whaatasi ai mo lo tau pa ia o poto nei e moli mawina le sauninga o le Suatia le o le Ele'Ele a wale nei wha moe o se isi ati na e taua tele mo Samoa o le a onga e au tauina ai o to mai whaapitoa mo ngā ruenga wha Leoleo ma o loo whaapitupeina lea e malo tele o saina mo le sila fia o le ulua i talanoanga mo le fausiaina o se a onga a Leoleo na whaia le tusai ma le fitu tausanga taluai ma muli ane wha maoni ai e le kapeneta le nei poloketi i le aso se fulu o iuni lua o tasi lima o le fetufa inga o tusi ma le sainia o le whaatinonga o le malienga na whaatau no ina i se taimi mulmuli ane i le tausanga e lua o tasi vadu ai panga lea o le pepesi ai ma le mtautia o le afianga o le COVID-19 i le atunu o saina ai maise le laulangi sa afia ai ma au wala o fe malanga inga ma tapuni ai ma o tātou tua oi o le atu langa na mafua ai le whaatuai tele o le Amatalia o le nei ngā ruenga o le poloketi na fuafua e amata na whaatinoina i le amatanga lua o ai pangalia ona o tūlanga o tāua o le mawhai ai e saina ona whai malanga mai le au whanga luenga ono o iai to mai whaapitoa i le tāo fia ai o whai malanga inga i Samoa ona o Sama wawao sa whaatautei aina i le nawa i taimi i le aso nei e muli atu i laua fionga le ampasa Chao Xiao Liang ma e ala atu foi i laua fionga i le malo saina le ngang whaatai tele o le malo Samoa mo le whaatupeina ma le whaatinoina o le nei poloketi e tawala mai le polo kalame fisoani al malo saina o le poloketi al mtanga luenga o Leoleo fal pui ma le toe fuataina o se ngā luenga tāua tele mo Samoa ai mese lava mo i lātou o loo i le tonu o le ofisa o Leoleo o loo mana o mia le to mai ma le au ina i le tūlanga o le tūlafono ma le puipuinga o le saunga le mua Samoa mo ntangata o te malama o aseta o lea a fia i nei pokalame e iaise e nofuanga mo awa onga e ala i potu a onga se ofisa o le a onga nofuanga ia o inaito mai whaapitoa mo le saunga le mu fale e api eita mai ti a onga potu o mo mea whai ngā ruenga fale matamata ma se malaita alu whaapea fo ima nofuanga mo awa onga il tau ve ino ta vale mo le saunga le mu o le amauti noa lava pe ata tau tuni matai sta no unga o nei o onga il to telo tangata o le ofisa o lo ngā rue fa le o le asili atu lo la tau to mai fa pito mo le fati no ino le ngā ruenga i so se taimi o le e avea ia o masui o le malo Samoa e whaftaila o fionga ia Wang Hai ma le Shaanxi Construction Engineering Group mo ngā ruenga Sound Uni e o mai le taimi nei ma tau te talo mo wha maruanga e mai se ai o le maalos e wha ua wainga ruenga o lo manei mo le nei polo keti tāua. E le ngata i lea. Ma tau te whaaftaia le Shanghai Architecture Engineering Company mo le tusi a ina o le ata o le nei polo keti. O le wha naunga ta inga te lava. O le a wha ua upea o na ola ma wha tuputupu la ia. Le paanga ma so tanga wa lata i le wā o le malo Samoa. Ma le malo saina i tau sanga o le lumana'i. Reverend Father Marcelino Lafaele, Honorable Prime Minister, Honorable Fiamena Awimta'afa, Honorable Ministers of Cabinet, Your Honor Justice Sa'anga, Your Excellency Mr. Chao Xiaoliang, Ambassador of the People's Republic of China, members of the diplomatic corps, distinguished guests, heads of government ministries and department, Mr. Commissioner, and the police force that are present this morning.
This morning I am very pleased to stand before you on the grounds that will in the near future house Samoa's very first police training academy. For me personally, it is a pleasure to join you here today to witness the groundbreaking ceremony of another promising development. The Police Academy, funded by the government of the People's Republic of China. The initial discussions for the construction of a police academy training school took place some 7 years ago, with subsequent approval of the project by the Cabinet on 10 June 2015. The exchange of letters and signing of the implementation agreement took place shortly thereafter in the year 2018. Unfortunately, the pressures of the outbreak of COVID-19 and its major setbacks, including the closure of our borders, caused significant delays. And despite the project scheduled to commence implementation in early 2020, this was not the case, with the project put on further hold for some time due to the inability of Chinese technical and design missions to travel to Samoa and the lockdowns that took place at that time. At this juncture, I wish to extend to Your Excellency Ambassador Xiao Liang, and through you to the Government of the People's Republic of China, the gratitude and sincere appreciation of the Government of Samoa for funding made available under China's grant aid program towards implementation of this project. The Police Academy project is an important one for Samoa, especially for those in the police force who require upskilling and training in the area of law and order. I understand infrastructure will consist of a training and teaching facility, which includes classrooms, an academy office, an operation training venue, accommodation building, equipment room, watching stands, a roofed sports field, as well as auxiliary facilities, including defensive driving training grounds. I certainly look forward to seeing a more skilled, professional, and fit lot of officers on the field in the near future. On behalf of the Samoan government, I wish to thank Mr. Wang Hai and the Shaanxi Construction Engineering Group for the preparation works thus far. We wish you all the best for the upcoming construction works. In addition, we extend appreciation to the Shanghai Architecture Engineering Group Limited for the design of this project. Last and not least, it is our fervent hope that the partnership and close relations shared between the Samoan government and the government of the People's Republic of China will continue to flourish and grow from strength to strength in the years to come. God keep us all. God bless us all. Soifua Maya Manuia.